Maya paabag po ke kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni ing banal a misa, para king Sabado, ning kanam ng Domingo, ning pamanyubling mebye. King makapasubaling paralan, daraon tayo iting misa, para king ikatagumpe, ning Radiothon 2024. King kapag masusyan, ning 58th World Day for Social Communications, ang makitemang Artificial Intelligence and the Wisdom of the Heart towards a fully human communication. Antimurin, pagmasusyan tayo ing kawalu ng aldoning novena, para king piyesta ning Nuestra Señora del Rosario ning Fatima. Iyabetala naman kaniting misa, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Carmelita Milet Vergara Ocampo, ating kayang familia, Linda Gadi David, Lita David Dumlao at kayang familia, St. Anthony Drugstore, St. Ferdinand Medical Arts Building, at St. Francis Academy. Para king kayadwanan ng Lorelai, para king kabaytanang Reverend Father Joed Mutuk, at para king malagwang kapaldanan ng Corazon Dizon at Mirna David. Antimurin, para king kaladwan ng Diosdado Pineda. Ingke katamong kapag masusyaning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, kura paroko ning parokya ning Santo Niño, king Santo Niño, siyudad ning San Fernando, Pampanga, at Station Administrator ning radyo ning kekatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. King laguning pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos sa ating sala ni Maral Espiritu, manatili kapilanman kay kayo. At keka antimurin, Maya pa abak po kay katamungan. maya payabag po among. Iti pong special ang misa nga iti, pagmasusyan tayo po mumunandiling selebrasyon ng 58th World Day for Social Communication. Ing kakatamo pong Radio Apostolate, iti makayugneya, kining aldong iti, uling ing kakatamong ko-communicate, ing kakatang papasyag, yapin ng amano ng Ginoo. At pangadita mo po na sana maging matagumpe mo naman, ining aldong iti, gampanan tayo po ing kakatamong Radiothon. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ni good ng Kristo, tanggapantala rin kasalanan tamo, at ipaniga po tamo king Diyos, ing patawaran ampon pasig na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu, at kekayu kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko, kang nuan a Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kekayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, patawaran karing kakulangan tamo, at iuli king biye
alangang. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O ginuming mayupaya, king pamaitas na banwa ng kekang anak, pengako mong iparalami in banal na espiritu, karing kekang apostol. Kipnan mo king divino mong kabiasnan, kapnan mo kami na mansanam, king kaalam din kekang espiritu. Itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Aso Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ng banal na espiritu, metong mo king pang-adios, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat kin libro ning dapat daring apostol. Kay bat ning makuya da panawon a pamanatili na Antioquia, i Pablo, sindo na ing pamandalo na kin distrito ning Galacia at Phrygia. Inatdananong sika na lub, ding sablang alagad. Ing meto nga hudyong milagyuan Apolos, tubo Alejandria, di natangya Efeso. At inyang gelingan kimpamagsalita at kabisado no ring sablang kasulatan. Miturwanan niya tungkol king dala ning Ginoo. At kambe ning malablab a panamdam, magsalita at tuturong usto tungkol kang Jesus. Makanyan man, ing binyag ng Juan, yamu ing balo na ang gakanita. Migmulayang migsalita ang alangkang lapkenuman king sinagoga. Inyang abalitan deri Priscilla at Aquila, kimbirande tiki keta karela, at tirwanan de king lalong maragul a kabanlinawan tungkol king dala ning Dios. Kay bat nanita, i Apolos, binalak ng muntaya ka rin Akaya. Inyaring kapatad ka rin Efeso, sew pandet pe maralan rekomendasyon ka rin kapatad adasa na Gresya. Inyang miras ya ka rin, meging maragulyang kasaupan karetang tinanggap king kasalpantayanan, king kapamilataning grasya ning Diyos. Uling king masanting ng pamagmatulid, simbot no ring Hudyo king pamiyargo arapaning publiko. Pe patunaya na karelo, king kapamilatan ding kasulatan, king Jesus, ya ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Dios yang ari ning mabilog ayato. Ing Dios iyang ari ning mabilog ayato. Ikong sablang tao makpak kayo. King mitmong tula king Dios, kulisak kayo. Uling ing Ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan king mabilog ayato, ya ing aring sakdal degulan. Ing Dios iyang ari ning mabilog ayato. Uling ing Diyos yang ari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian. Magari ang Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Ing Dios iyang ari ning mabilog ayato. Ding pamuntok daring aliwang balayan, migtipon la. Kaya bering lahing pinili ning Diyos ng Abraham. Uling ding sandata ning meto ketawan, ing Diyos bandinongan. Ing Dios iyang ari ning mabilog ayato, parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili ya kay kayo. At keka antimurin. Mamamasang ibat king maya pa balita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, nung manyawad kayo na anuman king king lagyo ko, ibinayti kay kayo. Ang kaman ngeni ala ko panginawad king lagyo ko, manyawad kayo at mirinan kayo ban miganap king tulayo. Sinabi ko lang kay kayo reting bagay king kapamilatan din talinghap ka. Dapat datang ing panahon, ay na kung magsalita kay kayo king kapamilatan din talimhaga, noon magsalita kung malino kay kayo tungkol king igpa.
King aldoita, manyawad kayo king lagyo ko. Kate ko sasabihan king ako ing manyawad king ikpa para kay kayo. Uling ikpa mismo, kalugura na kayo. Kalugura na kayo uling liguran nyo ko at meniwala kayo ibat ko king ikpa. Ibat ko ping ikpa at dinatang ko king yato. Ngeni, lakwang ko na ing yato at mibalik na ako king ikpa. Kapatading maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya payabak kaya katamongan. Maya payabag po among. Masanting niya po ining kaya katang okasyon, no? As we anticipate, of course, tomorrow's celebration na nining 58th World Day of Social Communication. At makayugnaya po ining kaya katang Radio Apostolate. Mala po in a way, yung fiesta na po ni kakatamong apostolado king radio broadcasting in Aldong IT. Because we participate kining social communication. May ito nga mission, ne? At bukas damdaman tayo yan. Go out into the whole world and proclaim the good news. At makanya mo naman, may ito nga pong masanting pamakitagon ini, ne? Para kumalap tamong pondo, no? Our funds, no? Kaya pin po patalastas ko na yung bagya, kaya yung mensahe ko, ne, makiabetangan po kayong kakaluguran community program tamo, ne? Tamo mo makiramdam, no, ne, atin tapa po nga gawa, bahagi, ne? Uling itamongan mayaos tamo pong evangelizers, no? Ning amano ning Ginoo. Umpisang kaya mo po yung kanakong reflection at mensahe mo naman kaniting kaya katang okasyon kay metong astorya. Misan po anyang makayasayin ko pa kay king Arsobispado de Pampanga. Uling ini pong chapel ken maging bala mo wedding capital of the Archdiocese. Marakal pong kakasal kaya. Nagmisan po after my mass, ating linapit babae ka na ako. And ingkutang na makanya na among feeling ko po makasadya na ako pong makyasawa. Oh, that's good. Ako kuling malamat yun na kayong edad. At the same time, yari niya naman kayong pamag-aral na. Pero yung problema po nga mo ngayon ating ko po nga buburi. Pero rin pengari ko, aluwa po yung burida. Ating labong rereto ka na ako. Alam mo kung atin lang pa nga Chinese. Mas successful ya po biye kaya nga buburi ko. And at the same time, anak na po ng karelang partner kayong negosyo rin pengari ko. Ya po yung gigit da na sana maging asawa ko. Pero wala mo aliway nga buburi ko. Ingkutang ko po na nano pong tukyan ko, sabihin da maging practical ko rin pengari ko. Ingkotang ko po ini, nano yung tukyan ko, Father, igisip ko o yung puso ko? Ipakanyang ko po na ekba nano sabihin ko. Well, sabi ko, ideally, dapat gamitan mo rin nga duha ako. Igisip mo, ating puso mo. Ako kaya. Pero, siyempre ating kung pero. Naman pera. Pero, sabi ko kaya, king larangan ng pamaglugod. In terms of loving, sabi ko, mas mo muna pakiramdaman mo yung puso. The intellect, the mind can only advise, can only guide you. But ultimately, when you make a decision, botang magdesisyon ka, sinabi ko kaya, Winnie, follow your heart. Following the heart. At, Winnie, yung para ka na ako, pinakabuod na ning mensahe na ning po, kaya katamong Santo Papa, on this 58th World Day ning social communication. At kasanting na yung kaya katamong topic ngayon pati nga po. It's all about this. Artificial intelligence and the wisdom
of the heart towards a fully human communication. Because reni po nga duwang reni, ilang importanteng kapasidad abing yan na nga pong Ginoo. The intellect and the heart. But our humanity is always defined by the heart. Nang kay mag-advise siya mo po ini, yung intellect. No? And orin ni po rin regalong binyena ning kay katamo nga pong Ginoo. And I think this is what makes us different from other creatures. Ulim po rin animalis, deng tanaman, deng asan, they do not think. They do not reason out. And at the same time, alala pong kabyasnan king puso. Po. At itamo ang nakatakaswerte, in intelligence, the mind, and the heart are two very important capacities for us to use. Pangkanita po, sumulong in kakatang humanity, hanaping Pope Francis. And of course, sumulong in kakatang pang-Kristiyano. Yan ang kaisipan tamo, am I a mind person or a heart person? Kayo, nano kayo? More of a mind person or a heart person? At o yung pining kekatamo pong pisabihan ngayon Because human intelligence now is being, quote-unquote, replaced by artificial intelligence. Hanapin pong Pope Francis kaya sinulat na, today the world is rich in technology, but very poor in the matters of the heart. We are poor in humanity. At o yan po yung kakatamong pakasaliksikan. Ngayon in artificial intelligence, this is part of, progress, development. Balo tamo po at inemang masanting oportunidad na bibigay kakatamo. But, at the same time, meron niyang oportunidad pero atin niyang danger. Po, in danger, balo yun naman kayong gagamit artificial intelligence. Nang kaya na ko mimisip. Marakal kaya katamo, aminin, puro tana copy-paste ngayon Balata mo, kaya katamo may dibat, maliman. Kinopya tayo, ayan. And most of the time, when we do copy-paste, bala mo yan na alane. Masyadong mamandaring isip. At lalong-lalo na, alaning kakatang puso. Pero hanaping Pope Francis po kaya mansay kasamping na artificial intelligence cannot replace the human heart. Tutupi naman, po, in learning tamong ngayon, mali bata na ka rin makina. Technology. At yung kaya po, o inipinita na de-develop din nga doon nga rin Ingisip tamo. Many of us are so dependent, maging dependita na po kaning artificial intelligence. Na nang kay, milalako na itang amanwan tamong, the sharpness of our mind. Nang kay po ita na maging smart. Kaya pamiisip tam. Ita na maging critical. We do not sometimes, do further inquiry. Kaya kakatang babasan, kaya provide na po ng artificial intelligence, then kaya po puro na isip. And most of the time, we no longer put our heart in what we do. Then kaya mawawalaya po yung puso na ng tao. So, it is an opportunity na, we have a lot of knowledge now. It adds to the stock of knowledge. Lalong-lalo na itong big data, marakal tamo ababalong Pero para kanako po, the criteria, when we deal with artificial intelligence, number 1 para kanako. Lawen tamo po, does it make sense? Is it really meaningful? At imbang kabaldugan ini nga babasa ko, inibabiyan na ng artificial intelligence. Does it make sense? Is it meaningful para kay katao? And, yung pangadwa, ini po yung importante. Mo meaningful. Is it helpful? Ini po yung importante. Makasaw ba in terms of our personal growth, our humanity,
in terms of our relationship with other people. Makasawbay na eh. Kaya relasyon ko ka rin alawan tao. And, ultimately, makasawb ba? Kaya relasyon tamo, kaya nga pong Ginoo. Uling what makes our human life, our Christian life meaningful are not information. Nepo, are not big data. In bibiye kabaldugan, a rich and a meaningful life, yapin po ting kekatamong relasyon. Relationship, no, is far important than information. Ne? Kumusta la po rin relasyon tamo? Keng sarili tamo, kering aliwa, at lalong-lalo na po, kay nga pong Ginoo. Ne? Yapin lawen tamo po nung po tagalang ining artificial intelligence. Yes, is a good opportunity for us, no, to stock knowledge, information, data. Ne? Pero nang kaya po, lawen tamo mo naman, is it making sense in my life? Is it meaningful? And at the same time, is it helping me to become a better person, to be loving to other people, and especially, no, to grow in relationship with my God? Yang ini pong aldong iti, hanapin ni kakatamong ebanghelyo, kasanting na po in kakatamong ebanghelyo, ana po ning kakatamong Ginoo ken ning kakatang ebanghelyo ana. Ning katutuan sasabihin ko kay kayo, nung manyawad kayo na anuman kingig pa, king lagyugo, ibiyen na iti kay kayo. At ini po nga nyaran tamo kining 58th World Day of Social Communication. Na sana so pa nakatamo po ning Dios through the Holy Spirit, na sana po we should have and we should develop a critical and a sharp mind. Ngayon po, kailangan mapanuri tamo, biyasa tang mangilatis, hanapin po. And at the same time, ini po, a discerning, a listening heart, no? For us to make the right choices and the right decisions. Aga nakakepo itang metong storya to end my homily, kining libro ng Stephen Covey, Kaya pong kayang libro nga itang 7 Habits. Ating kanong adwang laggers, mamutot, siguro basa yun na yun. Mamutot lang tanaman, keng forest, keng gubat. So, ilang adwang bikaluguran, muntala keng kay, inglubda, 7 o'clock. So, 6 o'clock pa, mamakola, pareho lang makasakay kay metong asakyan. At kay bat, potang mamutot lang, tanaman, mikawani la. Atin lang specific area ketang forest ay ito. Pero at the end of the day, agnan lang muli. At po tami pagkwento la. Ano ning metong, pilan la rin nga putot mo ngayon aldo ngayon ni. Sabi na ning metong, apulo la. Ako apulo. Apulo la, aning mangutang, ako apulo la. O yung kaya ka, ay nga putot ko, yung lager B. 30 la. 30? Ba? Karakal na puputot din Aldoldo, makanya ning resulta. Mas over yan ning lager B. Takaya. Pareho na kayo mang lulub. Alas 7. We start on time. Di kami nga dua. Ano kaya sekreto na? Ubat, marakalya puputot. So, one time, during the break, pintalani kitang area. Big spy. Wala mo ngayon, marakala spy ka no kaya katamo. Kaya gobyerno, makanya. So, mag-spy. At kay bat, from a distance, ikit yung sekreto na. Nung nanong gagawa na during the break, mag-break, mamangan niya yung lager. Pakananin kayo, Pero, yabaya mangan, bali yun nung nanong gagawa na. Tatayis yung lagari na. Yapin na ng Stephen Covey, the 7th habit of highly effective people, sharpening the saw. Kailangan natin tang oras, itayis tala, deng taramtamo. Because most of the time, we lack sharpness. Kaya ni po, kaya isip tamo. And due to the fact that we have this artificial intelligence, again,
it's not something bad, pero if we allow it to take over our human intelligence, ay talagang mapurol na ini. That's why we have to be smart always, to be critical, yapin nga niya tamo king yun. And at the same time, not only to sharpen our mind, to sharpening the saw, pero number 2, yung kakatamong puso. To allow it to be more discerning. And at the same time, to be more listening, lalong-lalo na po to the prompts and the workings and the dictates of the Holy Spirit. Ini po yung kanakong malating mensahe para kay kayo. Sana po tayo wawala yung kakatang humanity, kakatang pangatao, yung kakatang pang-Kristyano. Sana po yung artificial intelligence will always be at the service of our humanity and at the same time, our relationship with the Lord. Let us not allow it to replace our humanity. Kaya ini po yung kakatamong mensahe, sana po itamong ang gagamit, itangan apektado kining AI. Sana gamitan tayo to have a fully human communication in our lives. Amen. Iarap talang yani king lugod ning Ginoo ring sablang kayadwanan, daralata mo kabubusalan din kay katang puso at ngatang manalangin, iparalami kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo. Itangan po. Iparalame kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo, para king kapulungan katolika, itagulaling na sana ing kayang sarili, king pamipasyag king kay kaming kaligtasan, kambening alangsawang kapag malasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Iparalami kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo. Para karingke kaming pamilyang Kristiyana, maging santungan no sana ning kapayapan at tula, ring sablang anak, ipanalangin taking Ginoo. Iparalami kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo. Para karingke kaming kayanakan, amaralas maliligalig pauli ning dewakan at pamikasala, at king wakas maging paralitikong espiritual, manakit lasanang santungan at pangakayap king kayang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Iparalami kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo. Para karingke kaming komunidad Kristiyana, amitipon ngeni king lagyumo, para tiyasanang matula king manatiling presensya ning kayang espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Iparalami kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, lalo na ing ikatagumpe ning kekatamong Radiothon 2024, king kapagmasusyan ning 58 World Communications Day, at ring kapagnasan ring magnovena, king Juan a Virgen ning Fatima, para king kayang daratang a piyesta. Iyuli no sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Iparalami kay kami ing mi pangakong espiritu o Ginoo. O Ginoo ning lugod, paralami kay kaming espiritu mo ban isundo na keng pantumayan at pasiknangan. Ing pamamatula ning kay kang banal na espiritu datang sana king kay kaming yato at tayrano ring sablang tao papunta king alangang galigaya. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekang kayapan, tinggapi ay
Manalangin kayo kapatad ba ng katamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, sigpang mayupayang duto. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo mapamakalulu, pabanalan mo rete ngayon at pabustan mong ining kay kaming spiritual as sakripisyo, gawa na kay ngalanganggang ayin kay ka. Itiadwan mi king kapabilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimurin, nayo ring pusoyo. makayat na nala king Ginu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pin, karapat dapat, ang pong matulid, ang purian ang pong pasalamatan na ka, kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo, lalo na kaniting panahon, miyayin niya, Kristo, ing Paskwami. Ampat king pangasintang ming ning matuwang pangatao, mi bayo ampon, mi subli, ing sablang binating ning kasalanan. Ating genapan ampong ulaga, ning biye, misubli kapilukan kay kami, king pamakiyagom mi kang Kristo. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel, karing manwa, daralit da ingkarelang ingke kang ligaya, alang tuknang ngaming ang kakanta. Ikapining banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinito, ipande ka pumi, itugtog ne. Ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambun. Karing kaneting ayin mi, ban pabanalan nila, at para kay kami gawa na lang katawan at daya ng ginuming Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambenging mi pangayayaya at bayo yakusang loob di naon ing biyena, king pamaylasa ampon kamatayan, king waning tinape, kaya pasalamatan at pinuri, piraso ne, ing tinape, at dinwang na iti karing kayan disiplo at ngana. Kuwanan niya iti, ikongan at kananye, uling iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't nga punan, king waning kalis, basi bayo pasalamatan na ka at pinuri. Tingwang ne iti karing disiplo na at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ng daya ko. Ing daya ng bayo ampon nalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampon para karing sablang tao. Man kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti king kapigakanakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Mapakalulungig pa, ing kamatay ng po ni pangasubli ng mebye, daraon miyakeka iting tinape ning biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka,
Impepalyarian mo kami matampang talak kadarapan mo ban sumuyo keka. Ikami nga sana may sulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo. Tipuna na kami nga timong metong ning banal espiritu. Ganakan meo pa yung banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato. Banbigan na piya king lugod. Kambe ng Francisco yung kaming Santo Papa. Di Florentino yung kaming Arsobispo. Ipasiano yung kaming Obispo Emerito. Ding sablang pari ang pondiakono. At ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kaming kapatad na minuna ng Pepaynawa, king pihong kapanayan king pangasubling mebye, king dala mula at ding sablang mayango na biye, king pakalulumuket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biyalang anggaban, kaya bening anuan na Birhen Maria, induring Diyos, kambe na San Jose ng esposa na. Kambe rin mong apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel, Arkanghel, at kambe ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka. King keka baning panahon, apuryan, ampon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na't kayang pangmayupayin tutu, kagum ning baral espiritu, sablang paranggalang boligaya keka o Diyos, sigpang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Anting meto nga barayaning Diyos, sabi-yabe tayo pong idalit ngeni, ing panalangin at tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang maro, poig pa, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panahon, mi king kasaupaning kaya kang pakalulu, mitirimawa kami parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ampon, pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos, i Heso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, ing sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan ko, lalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan, ding kasalanan mi, nung ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pon, bisad metungan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng ginong sinubling mebye, mantabe, kapilanman, kaya kayo. At keka, antimurin. Pamye at tiyampang tayo ngeni, ing lugod at kapayapan ng Kristo. Peace be with you. Cordero ng Diyos, ang nilalang mo, king kasalanan niyang
Jesus, ing Kordero ng Diyos, yung panibatana ng katutuan at kabiasnan, kapabalatan ni banal ng Espiritu. Mapalad tamong eni, itang makiramdam, tutupad, king kayang amano, at tatanggap kayo, kaniting banal a komunyon. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako. Katandang Kristo, sa satangkatasan na kimbiye, alanganga. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni, ing panalangin ameyango king sulat ng Papa Francisco para king 2024 World Communications Day. Lord, teach us to move beyond ourselves and to set out in search for truth. Teach us to go out and see. Teach us to listen, not to entertain prejudices or draw hasty conclusions. Teach us to go where no one else will go, to take the time needed to understand, to pay attention to the essentials, not to be distracted by the superfluous, to distinguish deceptive appearances from the truth. Grant us the grace to recognize your dwelling places in our world and the honesty needed to tell others what we have seen. Amen. Manalangin tamo, o igpaming malugod, manano na sana iting Eucharistia, pigmasosyan mi bilang kapigaganakan king kay kanak, sa upana kaming sumulong king lugod, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin. bendisyonan na kayo ngenining Diyos sa mayupayang tutu, hingig pa, ing anak ating banal Espiritu. Amen. Umena kayo ngeni at ipanaral tayo ing mayap a balita ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Dear Lady